deseler yerdem itkendi Muna hatli güllevkli yazılar bizden başka nişi dökkendi Ey jir şarı biraz ekrin eylen Yazdı kuyaş seni de aşıkıma Vakıtlarını dizginlisi kile Şoşı mehebbetin kalkında Erteden birli özüne orun tabi almışsın. Sizden kim yarışasın? Ol mu, sen mi? Көп мәзірленді дәне, ол жеңерге тиіш. Жеңер, Allah birse, alar nesili birişlerden tugel. Жеңмесе, silgini vermeysin mi? Не? Ол бет, аңа тапшы келген бары бір берем. Pek dürüst işlisin kızım, pek dürüst işlisin. Dünyada nendigine haller bulmay. Dövani. Hazır bit zamanası ikinci. Menden külmesler misin? Sürgü birmeyler bit hazır. Külmesler. Zaman aşıllık kızım, edemgine başka. Ata babadan kalgan yılanı saklarga kirek. Mine senden körüp başkalar da verirler. Silgi, akıllık, paklık bilgisi. Eşikken kuluyorluk. Verdelik bilgisi. Karar, emne mansın ki sen işi bulur ekene? Ki. Ne? Yok, bu mine yonaydı.
Qara emne mısın kesen? Ansı qalqayda, Emne mısın? ansı kişireyte, Emne mısın? ansı nişkerte. Emne mısın? Ki, şerek keliş barsan aybatraq olur. Amine, senin televizordan birinci teatr degan spektaklni qarag'aning bormi? Buna men o'zimni hozir naq shundaqa bali etib his etam. Sen bit benim kişi yanına kiyip bar gayretli kiyimim de yok. Sen jon kesagim, üstlarında o'tirasың tug'ilmisi. Bıyıl saban to'yin ko'rib bo'lmas axir. Hey, bıyılgı ish natijalari bo'yicha menga bo'lak berga tegishlar edi. Bo'lak? Ey, Oqsholatamı ele eybir bilenme? anısını bilmeyim. Mana shuni ololmasa qolamiz endi axir. Sen nice bana boştan uq etmedin. Hazır. Emine iradi yaşaklar. Assalamualaikum kartlar. Kartlar kurdaşlar. Salam toylar kutlu olsun. Birge bayram edik. Allah desa. Amin. Salam toylar kutlu olsun. Şuşakine maturite beytelen havasada. Şuşakine maturite beytelen havasada. Üsteklerin özelerisin şelerde. Üsteklerin özelerisin Hatırlıyorsunmu Gülcemal? Hatırlayayım Galiyullah. Yazmışlar kabatlanmasın idi. Ay yaşu. Kızlar aşığından şartlayayım indi hazır. Nerse buldu? Sen nerse koktan düştün mü elle? Dilber bütün halk aldığında Samat'a sülge birdi. Nişik прикольно! Nişik kurmi kaldı mı? Zeynep, al hele bu kışını. Ye bu bitirimin. Nerse? Kebiste. Samat, sen bülagını almışsın mı? Ne kişiler bülag alırga gittiler. Mening zo'r bo'lakni oldim. Boshqasi meni qiziqsindirmi? Samat kerakli kişiler qarab turay jüller. Samat buldu. Samat yığasın. Samat jiber yığasın kişiler qarab turay yaxşı tugul. Kişiler tuttu. Butun yil odamda silga chiqarib berishga yoqmadi. Hozir yo'q. Yolmadı dey. Jir teshigi bo'lsa shunda ko'pdan kirib ketgan bo'lar edim. Sen bugun jirvoysingmi? Qo'rqamsha Samat. Dilber. G'imirim bu yog'och orasida jirvab jirmassin biting. Samatga boshqa vaqtda. Saban tuyuga birgina kela. Tog'am birga ko'targanmi? Boshqa vaqtda jirmaysan. Ikkinchi yo'l. Havo ekan.
Бүлегіңні кері берем. Ярар. Жырлайын. Тек сен менің yanımda тұрасың. Сен болғанда мен алда келішті. Келішті. Hürmetli dostlar, kadirli konaklар. Hazır sizning için jırlay Dilber Yunusova. Kızlar, qara güzeli. Nişik прикольно. Тегінде Dilber жырларға жина бугай. Ішіні пішірма әлі. Yok, шыннап та әнә сәхнәyə шықты. Ул нәрсә того, что ли? Нәрсә ул монда жырларға жинамы әле? Самат янында өзін күрсәтмәкші була инде бу. Посмотрим. Ишеттің сен, ә? Нәрсәні? Сың нешек жырлай бетені, нешек жырлай? Кім? Сың кім болсын енді, біздің Дилбер? Сенің Dilber. Ярыйсы жырлай? Şıldır, şıldır, oğadır dünyasında rahat görmey ömür ütüp Yok, dürüstlük qaydamında. Nege oңағына, неге барса да оңа. Берішме ал, сонық бол. Буйсын, қияфет, киіну. Мен бит вообще помоде киінем. Сен вообще прикольно киінесің. Ерте шатланасың, Dilber. Күрәселерің алда бисіне. Нәрсе болды бұл? Бұл шоу сен еткен трендері. Мен сеннен башқа бір кімні де көрмедім. Бары тек сен ағына жырладым. Ормандағы көпік. Қызық, мен де атта шапқанда кірсінеге не көрдім? Дәуәне иманы көңел көзі дейіп әйті. Қарай Самат, өзлері қой екенсің. Білмеймін. Әйді өзлеп келегелі. Сен бір яқтан, әмен екінші яқтан. Күреш майданы янда шырашыр бұл. Так, мен нәрсе егітлер. План мұндай. Dilber'den yıla boyunca uğurlayız. Manda avulga alıp katı bulmay. Şuma kırat kurşa avulga. Jizniler geldi biz arayma. Жизнен? Jizni bilen söyleşingen. Әлленшік әлі бұл кіші ұрлау. Bir de elenişik tügül. Öyle gırşula etkenler. Мәми ауыз. Шокра сенің қыздар да яратмайлар. Саматның бұрыннан шертәсі келе енді келуін. Бик күттері берген бола. Анда кияу кілеті әзір. Қазір бір тін құндырға керек. Аннан бір қайда бармай. Доны шығудан құрқа шағыл. Қазір жайын тауып алып қына кетерге. Тек Dilber'ге олар. Жай шыққаш деп айтып тұраларсың, а? Қой жеріңден тұңын тұрғансыңдар сені. Қойсың енді бұл наилі, шайтан алғыр. Қой олақтайсың енді бұл.
Тондырма аша бередір енді болашаға. Дилбер келе ялғызы. Әзір болып тұрғыз, әрімі? Мен кеттім. Айда. Не хал Дилбер? Әлі мені ізлесің енді? Бик қызық шайрасың, Илнур дәуінені көрмедің ме? Дәуәні? Көрдім. Әне түгі яқты, айда сатам. Қорықма, адашмам. Меға бары бір шул яққа. Менә, килен, үзем генә. Сиңа сөйләр сүзләрем бик күп. Дилбәрең бүген үз язмышын сайлады. Җиңел булмасаң. Сынмаса, канатлары кайрылмаса гына ярар иде. Айбулатка рәнҗемә. Аның үзенең дә башы каткан. Кайсы якка борылырга белми. Бөтен хатыннар да синең кебек була дип уйлагандыр. Соңгы вакытта үземнең дә кәефем юк. Бу дөньяда җыясы ризыгым бітіп келедір. Дилбер генә кызганыш. Сіз менің башымды қатырып отырмағыз. Не үшін соғыштығыз, һәм кім башлады? Әйтеп тұрабыз бейт, соғышмадық, шаярыштық. Балдайсың екен кіші ышанырлық иттіріп алды алаға. Сен кізіге қарадың бүгін? Жоқ, әнәрсе. Қара, қалғандарда қарағыз. Соматның оты қорқып, машина үстіне міне башлады да, біздің ашу шығып, тортқалашып кеттік. Әмеңа икенші тірлі етіп сөйледілі? Кем? Міне ансы мақим түгі. Шынмасағыз, Саматтан сұрағыз. Саматтан сұрағыз. Самат шулай ма? Самат, шулай ма? Шулай. Башка бой эшләмәбез. Зорга җибәрмәй инде. Әле имтиханнар да бирәсе бар. Һәр кеше үзгә ябын аңлады. Шақ қына қызып кеткенбіз енді. Біз бейт, ішмәдік. Шулғына жетмеген еді. Міне бұлай. Мұңаш тәртіп бұзып ермедіңіз. Шуның үшін жибәрем. Әсин, Сәлихжан. Бұлай елсәң, машина ерту таныклағаннан қылаққа қасың. Ләкин, жігітлер, кисетіп қоям. Әгер де барығыз көз киіклер.
Бәхетің. Кіші ұрваған үшін отырта бар еді өзіңні. Ата бабалардан қалған ғырып ғадет? Ағараны матур етіп ішлегендер. Дилбер турында айтма өгіз үшін. Рахмет. Аны да шақыртар бар еді. Біз нәрсе, оңламайбыз мәлі? Міне Самат, башқа аузыңны ашы берме. Матур қызларға барысы да қызыға. Біз болмасақ башқасы қалып кетер. Аха, аңладың ма? Біл, жеңіл тұрмыш күтме сені. Әді кеттік. Қызым, мектепке де бармадың. Консультацияға дейін. Үйде әзірленем дөәне. İmtihanların da yakınlaşa. Benim arkada ziyan gelmesin. Баршылма, барысы да әйбәт булыр. Гел бишілер білен тұлған аттестатыны қайтарып қолыңа тұттырырмын әлі, күтті тұр. Versin Xuday. Öteyini әйтмәдің mi? Әйттім. Келем деді. Әліге уақыты юқты. Келін қошмедір. Eydeldi hani darılarına işi bal әлі. Теге yazıp бергенлермен. Yok indi. Өзем районға барып, даруханадан алып қайттым. Мұнда өт біздің баш даруына ғайры бір нейді дару да yok. Рахмет балам. Міне сол. Dilber apay! Dilber apay! Kışı var mı? Dilber apay, şurayım da. Hazır da hani kremmi. Dilber apay, sen mi? İsen Mülfiye. Mene halini bilirge keldim. Mektepte көрінмедің. Dövən yavrum. Hali yakışırdı mısın? Yok şuları. Kızının halerin çıksın Mülfiye. Evet. Ya yarar. Neymiş bilen keldin? Yumuş deyip. Abi kaç jibergen idi be? Men bu xatını almayayım. Nege almışsın? Şulay al, alsam da okumayayım. Dilber apa, men seni hürmet etem. Eğer de mene hazır şu xatını almasan, bir kuatı öpkelim. Ya suğa taşlanam, ya birersin tutup kıynayım. Nege sen şu kadar kılanasın? Benim abim gibi kişine tabarga kerek ele. Sınğı tapkır sırayım. Olasın mı yok mu? Yarar Elfiye. Alam. Sen Dilber apa öpkeleme. Aşığım kile. Kimge? Abıyga. Gel etem şuna. Нәрсе деп? Ağız açıp yerme, kulak kağasın deyip. Benim tahirde şunday. Nindi? Bas deysen basa, otur deysen otura, git deysen gite. Bir danda yaşamağın əl özü. Sen korkutup bitirgensindir. Başka işim yok. Tahirini gına korkutup yereyim. Yarar, cevap artına kaçan keleyim. Men seni özüm tabarım Elfiye. Yarar Dilber apa. Sağ ol. Выборка был Иванович Валентинович. Я имею в виду интимная грация. Мне очень грустно это признавать. Анда әне ауырып кетті. Ертеге барып халін біліп қайтырға керек. Менің үстіме яла яғып, мысқыл етіп, кіші күлкісіне қалдырып шығып кеткеннен соң сен ғұрурлығыңны ой астына салып, ташлап, башыңны иіп, шуның янына бармақшы боласың ма? Ол бит менің әне. Мен сенің қатының. Ой Булатым, мені. Ол бит Юрий. Юрий сені кетіртір үшін ауырған болып қаланы. Пупсигім менің ба? Пупсигім менің.
Әмине. Kızım, Нәрсе дәне? yanıma gel hele. Kur'an kitapları yanında, defter içinde kalada yaşavşı singlim Gülcihan apаңның adresi yazılgan. Ne özü kaytmadı, ne seni alıp barıp görsete almadım. Nişik kine bulsa da yat kişi түгел туған. Ері biraz қылықсызырақ. Шуңа қайталмаған. Дәне. Неге сөйлейсің миңа мұны? Dünya халін біліп болмай. Керегі шығар. Менә тірелерсің дә, икәүләшеп Казанга үзләренә кунакка барып кайтырбыз. Kızım, min öğretken münacatlarını hatırlıyorsun mu? Әлбәттә хәтерлим дәне. Birersin jırla hele. Ашып куйдым менә Коръән, укы ихлас илә һәрдәм, табарсың дәртеңә дәрман, укы иртән кичен Коръән. Табарсың дәртеңә дәрман, укы иртән кичен Коръән. Рахмет kızım. Рахмет. Dilber, Уф, Илнур, йөрәк авыруына әйләндерәсең бит. Үзеңне генә башка җирдә очратып табылмый. Соң менә көн саен очрашып торабыз бит әле. Минем икәүдән икәвенә калып сөйләшәсе сүзем бар. Нинди серле син, Илнур. Шаярма, Дилбер. Минем белән азрак җитди бул әле. Илнур, вакытым юк, әйт тизрәк. Әлфия минем хатны тапшырдымы? Куркытып бирде. Укыдыңмы? Юк. На хатыңны. Нигә алай сәмәтләндереп алдың? Соң сеңлеңне кызгандым. Дилбер, сез Самат белән... Бу ябык тема. Дилбер, тукта. Ни? Илнур, синең тормышта хыялың, максатың бармы? Нинди максат, нинди хыял, Дилбер? Аңлашылды. Дилбер, яратам бит мин сине. Син үзеңнең нәрсә әйткәнеңне аңладыңмы? Ничек? Димәк аңламагансың. Әйе. Яратам. Нинди җавап көтәсең? Белмим. Беләсең, Илнур. Миңа хәзер барда бер. Соң шулай булгач, сөйләшеп торуның файдасы да юк. Иң мөһиме син белдең менә шул. Син ишетергә теләгән сүзне әйтә алмыйм. Ни өчен икәнен үзең беләсең. Дилбер. Илнур, син әйбәт кеше. Нигә син мине яратмыйсың? Соң бөтен кешене дә ярата бетереп булмый бит. Бәлки, Минем йөрәгем бер генә. мин барыбер бирешмәячәкмен. Ихтыярың Дилбер. юк. Миңа хәзер ни эшләргә? Яшәргә. Нигә ул? Нигә мин түгел? Юк, Дилбер. Мин синең өчен көрәшәчәкмен. İsenler misiniz?
әлі бұл, әне. Си. Халіңі білірге келдім, әне. Рахмет. Әйді ұз. Нәрсе шет кіші кібік ешік түбінде таптанып тұрасың. Өзің туып өскен негіз. Мен зау отыра алмам, әне. Хатыныңнан қорқасың. Ей, сен нәрсейін, әне. Мен бір нәрсе де түгіл, міне сен нәрсе. Yok ulan. Yaxşığa barmay bitirmişim. Sen nerede işleymişsin hani? Öz başım bilen yaşa. Kızay. Слушай. Bitti gidelim. Nerse buldu? Bitti. Ha? Nerse? Men aytam, ko'rdim narsa ko'rdim. Kirib ketdi, men aytam, yer bit narsa qilana bit, men aytam, bilib tursin hali men aytam, mana bit, vot bit a. Endi bit. Sen aytib turam bit. Kirib ketdi bit. Kim? Sen qarala, anglamasa da anglamas ekan kishi. Nerseni? Nerseni? Sen kirib ketdi bit, men aytam, tiginda kirib ketdi, yer bit bitti, to'nda seysin sen boydan beri. Sen kishi anglamasa da anglamas ekan. Men aytam. Sen aytingda qora zaytun Bulat engesine kirib ketdi. Hadi. To'xtali. Hayvon. Nima? Saras. Qabahat nima? To'xtali. To'xtali. Gitti. Qo'l. Saki senda qo'l qo'ysa, turqansың senda o'rtir vaqt. Baylab bitirgan bo'lsa, sen olsa. Sen bit vaqtda yo'q ko'rmaysan meni. Qo'l. O'zim beylim. Sen bilasizmi sen? Sen endi sıyır oyog'ini beylaganni sening qo'ling shugina. Balki doktorni getiribdi, ha. Doktorning vaqti yo'q. Va sening gangrena boshlanuvi bor. Gangrena. Oyog'ingni kiysalarda otalar nima? Men qo'lni baylaysigina bit. Tak. Narkoz kerak bunda. Men qo'lni baylaysigina yerim. Sen bilasizmi, men bilaman. Qo'ya. Bir qo'lingni. Men o'zimga bir narsada so'ramayman. Qizim yetima bola bo'lib o'sdi. Emine bile tanış almadılar bey. Xotinin tinish olmadi. Eli yori, men isen, men bor. Men bo'lmasam ne ishli u bola? Sen ne işlesin, uyga qo'yta. Xotining munda kelami? Sen hani ne işlerge qo'shasың sen menga? O'ylarga. Sen o'ylayman endi men hani. Sening uchun xotining o'yli deb bilaman meni. Ey bola. Otasiz üstün şuna göre de ir bulabilmedin. Ota terbiyesi bulmadı. Ata kolu. Emine, ol kadarı naşar tugulu. Tilesen nerse ayt hani. Yaratam şunu. Men yaratma demem. Kızımını qaradım. Taki şunda kelgan bite. Emine,
Яны авырый дип әйткән идем бит мин сиңа. Авырыймыни? Әйбәт әле, килен. Рәхмәт. Бу сиңа ир тиешле кешене мин алданрак беләйдем. Ул миңа туган тиешле дә әле. Ят кешеләрнең хәлен беләләр. Рәхмәт, менә син дә килгәнсең бит врач буларак. Рәхмәт, килен. Айбулат, әйдә кайтабыз. Әминә, тагын бераз утырыйк әле. Алайса мин китәм. Бөтенләйгә китәм. Китәм бит. Әминә! Туҡта. Бер ҡая да китмей ул. Китәсе кеше әйтеп тормый. Китә дә бара. Әни, Дилбәр нишләп безгә килмей ул? Хатынын ҡыуып сығарған. Әминә миңа килде дип әйтмәде. Әйтмәде. Бер хатынға хуҗа була алмадым. Әни, соң тыйный алмыйм бит инде мин аны, әни. Кит аннан. Тия күрмә. Өтөрмәдән башын шытмас. Шыбын тимәс, шыр итәр нәрсә. Аллам саҡласын. Әмин апа, нинди җилләр ташлады? Нигә кермисез? Әтиңне көтәм. Озаклады кергәч әйт, чыксын. Әтидәмендәмени? Олай булгач әйдәгез, кирегез. Килгән кешене куып чыгармыйбыз без. Шишмә су белән чәй эшерәбез. Кирәкми, эчәсе килми. Ярар, үзегезгә карагыз. Соңыннан чәй дә эшермәделәр дип сөйләп йөрмәгез. Кем сөйли? Минме? Димәк кермисез. Юк. Айбулатка әйт чыксын. Минем әти турында әйтәсезме? Әйе инде, әйе. Синең әтиң турында кем турында сөйлим тагын? Нигә аны? Әтиңне шакыр дип кенә әйтеп булмыймы? Ярый, күңелең булсын. Бар, киреп әйт әтиңә, чыксын. Ярар. Онытмасам, әйтермен. Исәнме, кызым? Исәнме, әти? Анда капка төбендә Әминә апа килгән. Шакырган идем, кермәде. Бөтөнләй китмәкче иде бит. Кусаң да китмәйчәк ул. Ярый. Мин китим инде. Минем хәлләр яхшы, әти. Хәлләрең ничексең, кызым? Әйттем бит инде, яхшы. Ярый. Мин икенче юлы иркенләп килермен әле. Онытып бөтөрмәгәнең өчен рәхмәт, улым. Сау бул, әни. Сау бул, кызым. Анда капкадан чыкканда саграк бул. Әти кеше белән алай сөйләшмиләр. Ата бит ул. Дәни, үзе ничек, мин дә шулай.